ni paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pustahan ta ko araw, nakaturog ni Uncle mo niya. Wan, nakaturog pa ilaan. Agasang manday ta. Kanyat orasin ngay. Malaman nga, alaunan. Idinalpasan ng aldaw, naturog adagaws. Ay, sadot at talaga day tang Uncle mo. Anya sadot asasawang mait. Kalpasan alangan, naturog adagaws. Anya nga iti awag mo rita. Ay, nagsadat. Makapawan gana sa kasta, Kapitan. Antay, nakariing ka din ni Uncle Kao. Ay, nakaturog pa ilaan. Di mo rigiriingan tapno saan nakangaungtan. Saan kumot ariingan? Amukmot ang napuyatan ni Dirabi eh. Napuyatan da amin nga opisyal idirabi eh. Wan nga rod antay. Sakto pa'y, napuyatan akmay. Iso abay ang pailan ni uncle mo nga agina na. Damdamagan ngamin ni Tata ba daw? Taapay ka no? Diyan mo Kuna nakit din asadot ka nun ni Uncle Kao, takanayo na matmaturaw. Na, payakas tamanan tinaibaga na. Amuyo mo ni Tata ba daw? Balinswat, ti pa nagpampanunot na. Ay, ala, bye-bye am nga agpanunot, iti kayat na apanunutan, kwaraw. Apay, nagkapuan manan ba daw? Di tarwar. Nagadot ti mabalin nga aramidem ijay bangkan. Ngam day tagis istambay tar aramidem. Nay, adamot araramida ka. Di ka kitagyaman, takanayon ko asiputan day ta Kapitan. Kanayon na maturog. Hindi Kapitan ti ko na makanayo na matmaturaw. Wine, kita manday ta. Kung nakman mo si Katerina iti chismusa. Apay nga, adi mo amuday ta. Isumot lagayam ajak makitkita ni Kapitan. Takanayon amat maturaw. Kito ay, kasta tinapang ko dinamag kinikwaraw. Kit nakaturog ka numanay. Ay unay mo't daytan. Iso nga awan apulos pa nagprogreso na ito barangay tayaw tuyan. Taturog ti Kapitan tayaw. Ay, kita amang kide no nakalukatan yitirsina ni Marikwanang. Nakarikap ito limabasak. Apay nga takanayon mo'ten amaaldawan namang lukat ni Marikwanang. Kit opisyal gayam. Pers kagawad ko naman. Kag, apay kumangay no opisyal kan pers kagawad. Ay kat sadot maten akas kin ni Pare Inteng. Ay si kakit di mat. Tinulad dan ti kinasadot ni Pare Inteng. Kasano nga rod itan? Awan bagas kan si daon. No saan namang lukat? Ay katuktukam jitirsina na. Mabitlaang. Na, si kamat gayam marituyang. Nangag mo di pa nagtuktok ka. Di mo sumaldang ti panagtuktok mau. Kasanaw di ka mang lukatan. Ay na, napuyatan ak ngamin idirabe ay. Ay, padamutin ni Kapitan. Kaud, kanya nga ron ngay, opisyal kami gayam. Kaya't mo asawan, no nakaturog ni Kapitan, maturog ka ma. Ay, siyempre di yun lang amin amo no kasano tirigat mi nga opisyal. Ay, mare, pautangan naman. Na, umay mo din istorbo ti panaturog ko tapno laang umutang ka. Awan ngamin kanan mikin ni Badungkaw, iso pautangan na kuna. Ay, saan ka lakuman nga in-may surongkong? Ayan nga ti kapek. Adto'y ti kapeng. Ay, malimgaya man. Ay, sumitngat pa'y din Ay, puyat man ang intun madamdama. Tapay. Kadwak dagiti tanod nga grunda Ay, wan, tane. Ado manan dagiti minor di edad nga agwalang-walang. Saan laday ta? Ada pa'y dagiti naskin alapdan abartek nga gulgulaw. Ay, katwan Angam day, agal-alwad ka, Agal-alwadak man. Ay, agalwad ka kani pari badong. Tane, sip-siputan na kagayam. Apay ngay? Ibagbaga na ka no, nga awan at aramidem. Taday tala ang matmaturog ti aramidem. Bayap ta maamuan ng tutipon na. Iso kumangay.
Kanyabot nga ti aramidin na kuma. Ay namaray, nagmayat ti turog ko di rabi ay. Mas dawag tawang meten dagiti natagari amang martag apo manok kaw iti rabi ay. Nasaya at tanadlaw mo dayta, maray. Sigod atunggal rabi ay. Adag pukpukaw. Adag video kay a makadisturbo iti turog. Ngam iti rabi ay. Awan damatang. Ay talaga nakaskas daw ah. Wan nga raw. Idi nakariingak itay agsapa. Kunak. Ha! Awan na tagari ah. Amom no apay maray. Apay maray. Nagronda dagiti tanod iti rabi ay. Amom no asino ti kadwada. Ni kwarog ah. Achip tanaw. Ni kapitan. Ah! Ni Kapitan Gayam ti kadwada? Wan. Amo maray. Awan Apolos minor di edad ang nagwalang-walang dito'y kalsada. Kayat mo asawan. Saan ang naturog ni Kapitan Idirabe ay? Kanayon nga rod ang mapuyat. Aya, Overtime kami pa iji barangay hall. da kayo nga opisyalis? Kawan. Diyo amo dayta. Apay ko mga agpuyat kayo ngay. Ay na. Pagsasaritaan mi nga main ti budget ti barangay. Ah, kastaya. Iso aje mangibagbaga dita asadot ni kapitan takanayon ang nakaturog. Saan apod no dayta? Asino aya nga main ti mangibagbaga iti kastakin ni Kapitan? Adda may sa tao dita analaing asumanaaw. Aya, ay, iyarasaas mo man nga rod kanya. No asino dayta nga ibagbagan. Si kakit di mo't. Kasla di mo mo't am mo. Diyan nga rod amaw. Agrogi ti birngas na iti ba. Napugtuamon. Ba? Diyak mo't am mo dayta. Ituloy ka, kayat mau. Ay katuan amaray. Tapno nalaklakak amapugtuan. Bad. Ah, Amo mo, tituloy na. ay awan, narigat apugtuan. Asino dayta aya? Ay, unay ka mutin, Mare. Badong! Unay ka daya. Jay badong at taga-kabangibang abarangay ti kayat mo asawan? Ape at taga-kabangibang abarangay pa'y langay. Dito'y barangay tayo, Dita siguro laog ti ayan da taaw. Ay, unay kan. Agin didiam mo ka pa'y lang. Magkano ka balay mo? Ha? Ni badong kaw? Mismo. Si Kabo, Mari. Pagpabasulang manan ni badong kaw. Nagtanda ka man. Umayak man nag-istambay dito paradaan nyo, kwarab. Ay, iparparit minti agistamba dito paradaan, may tataba daw. Tambay ka. Nay, apay mo tabawal ngay. Umay ko lang damagang king kan, no apay ajak makikita ni Uncle Mau. Nakaturog nga, main. Makitam day ta kalukwan na. Awan pa'y amuna nga ramidan nyo sana maturog iti aldaw. Maturog man iti rabi eh. Agron-ronda kami ngamin itirabi Jak mabate. Apay, saan mo amadmadlaw nga awanan ti agugulo itirabi Kasano ko mamadlaw ka, kit nakaturog ang ngalag. Una, may titurog yaw, tawanan ti disturbaw. Iso di mo ibagbaga nga awan aramidin ni Uncle Kaw. Ay nakwaraw, urian niya pa'y tibagbagam. Sadot at talaga ni Uncle Mau. Kita man, awan pa'y pulos progreso na ito barangay tayo. Apay, di mo nakita di tanod outpost. Ada ayamay. Dita sintro ti ayanday jay. Kan may patpatungpalan ti karufyaw. Ay awan, jak marik na, dagita progreso ng ibagbagam. Ay nainteng. Nagmayat iti aglawlaw. Tanaglawag iti rabi di taruhar. Ay, nalpas nga minan ti proyekto ti barangay nga street lights. Uray mo't ijay paraangan da marituyang. Naglawag. Taide nagsipngat. Ay, pinaikak mo't ijay Kapno lumawag mat ti paraangan da. Nasaya at mayat ti mapan gumatang di tatirsenan ni Marikwanang. Uray no kastoy arabi Ay, pambarak muten amapan makiin ni istorya.
Ay na, nagmayat gayam no nalawag ti aglawlaw badang. Day talang umanayay, napakanagsakan. Na, saan ka kadi anaragsak analawag ti aglawlaw mo? Saan? Apay kumangay. Na, naglidum laki din, day tarupam. Asa nakabailan apalawagan te street lights. Ay, agore ka man kida. Nay. Apay, sa dino ti papanam. Mapanak di tatirsina ni Marikwanang. Kanya, rabin, mapangkapailang mo dita. Kahit mapanang rin makiistorya. Kukumaray, sinilawan ka di dagiti street lights, tinagnaan yung may dititirsina. Ay katuwin maray, ay naglawag ti pagnaan. Maray, apayak lahat nga da street lights tayo. Isuday ta, ti may sa proyekto ti barangay tayaw. Isungaro da kanayon kami mapuypuyatan. Gapo ta pagsasaritaan mi day ta abanag. Ay, uray gayam kanayon na mapuyatan ni Inteng. Taad da pakakitaan na. Kas kuma kadagiti proyekto yung nga street lights. At dapay tulong maitad kadagiti senior citizen. Anda! Ay kada kami nga rudon akin ni Badong kutinasken nga umuna iti listaan. Na, kasanungay day ta, baray. Ay na, siya talaga senyura kaun. Kano nasurok 60 kaun? No nangat nga to ti edad na, mas dakdakkel ti maawat na kwarta. Ay, 92 gaya mong titawang kaun. Hay, kunam itay, nasurok la 60 ti tawon mo. Ita, imbagamutan 90 Kahit anya ngay, ni Badong ko ka 94 nan. Di pa'y lawan. 100! Ay, di pa'y kukwayo amin ng ti kwarta no kasta. Ay, imbag man, tanadanon nyo ti kasta at tawon niyo. Makadlawa kong king katuyang Matinday tangan aramido Kapay manan. Rumwar ka mapamakiistorya iti rabi Itial daw, mapangkaman makiistoryan. Na, kaapay nga gungot ka ngay. Nagmayat to, pa'y timapan makinistorya iti rabi tanalawag ti aglawlaw. Kun nasiminton ti kalsada tayaw. Saanan anapitak. Iswa ka na yun ka na rumwar. Kahit anyagay kung mati problemam, lepasak mo't amin at trabahok dito'y balay, sakbaya rumwara. Wen ang awan kadwa dito'y balay. Kasano ko maakadwaan kan kainistorya ka? Kapuro panang dilaw mo ter aramidom kini kapitan. Nya, panang dilaw, kas kumaitian niya. Jay kanayon mo nga ibaga, nga awan aramidom ni kapitan, takanayon na nakaturaw. Isubay, pudno mo da. Angam kita ang taglawlaw, nagadoon dagiti proyekto na. Jay kalsada ang nabayag mo nga reklamaw. Abot kan nagtabaw. Idi dayta, ngam itasanon. Nagpintasan di kalsada tayo. Kita ngamin Amaw, unay kan. Na, awang gayam, nailistan tinaganta. Makaawat tanto iti pinsyon into no mayabulan. Iso mapanak manen makiinistorya. Bareng adda manen madamag ko ang mabalay na pagkwartaan. Tataba daw. Apay ngay takastamot ti panagnam. Ay, nasaki nga rin ti sikit kan tumang kaw. Yak mayon na to'y sikit kaw. Ay, saus. Nagadun tinasakit kan ka. Ay, awang mga rin may gatang iti agas. Di mo pa'y gaya mamaw. Ha? Tiyan niya. Adalibri nga agas nga itid da dita barangay health center tayaw. Ay, andan. Wan, mapangkalangan dita. Ay, tsaka mo tayo ta. Mapankan, tapno mayong nat mo dita sikit mau. Ni uncle mo ngay. Nakaturog ka. Ay, lukon naksabitan. Kadadamagag ni uncle mo. Kanayon nakasta ti sumbat mo. Ibagbagak lang matipod now. Diya kaya ti agulbawd. Ay, reklamok sanday tang uncle mo Hagasam ta kanayon na matura. Mapuypuyatan gayam. Adong amin dagiti proyekto ti barangay nasken apagpuyatan na. Ay, sa bagay mo't kidiya. Isuasan mo kuman adildilawan ni Angkal, tataba daw. Tumulong ka kitday para iti pa nagprogresa o ti barangay kabildatan. Ay, tatabadong.
Di kadilaw-adilaw kini kapitan. Gaputa mairanod kamet iti pagsayaatan para iti barangay. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Okay, papanan ni Antibanang. Kaya mapan manin makiistorya kadagiti ko kumari na. Ha? Sa anak ang mapan makiistorya kadagiti ko kumarek. Mapanak umutang. Rason dito mapan umutang. Anya a rason. Katawanin a pulos ti asen kas kada suka. Ha? Di awan nga rod na luto na imas amasidayo, ante? Ay awan kasanuak ang makaluto kat awan nga rod ti Ricardo. Sayang, umayak kumapay makipangan. Ay agkapitalangan ko. Nasaysayat pa yan kay. Awan ti kape ken asukar. Anya, ay unay mo data tawan aminan. Iso nga rod ang mapanak umutang iti tersena ni Kumari Kwanang. Nga ala, aglisi kayo di tapag naak, tamapanak ko. Saan ka mabayag dita tersina ni Kumaring Kuanang Urasan ka? Unay kamutag. Mapan ka lang mo tumutang. Nay, apay kas karinayat yung utang. Di ko na mabayag ka. Lagi-lagi pa, mapapan ka pa agiwayway itinuang. Agawid ak adagaws, apaman ang makautang nga. Malaing ka, Daniel Daway. Day, nagsabat tamot dito itong nga ti kalsada, Maray. Wan nga rod maray, kita ang manlangan niya. Apay, sa dino ayat ti papanam. Mapanak umutang di tatirsina ni Mari Kwanang. Ay ka agpadpada tangarod iti papanan Ay mapanak mo't umutang akasken ka. Agpada tamanan. Wen nga rod Maray. Paypayapayan na ta ni Mari Kwanang. Na, mayat sa ti aldaw na ita. Nakaisem ka. Nay, makita nga katawa. Pautangan na taadagos no kasta. Ala, mapantangaruden, Maray. Ay, nagswerte talaki din. Ay, Apay, nagbayag kayo nga umay. kasano ko nagistorya kami pa ni Mari Banag. Ay nagsinabat kami ngamin iti tengat kalsada, Mari Kwanang. Ken amaw, agpada kami iti rantaken ka. Taan niya ti rantayaw. Umay kami umutang. Ay. Nagkatawa ka, Mare. Dua lang ti katawan. Kaya't asawunday ta. Pautangan na kami adagaw sa. Ay, wun nga ron mabitla Erwar ko man ti inlistak nga utangag. Inlistak ta medyo adu nga min ti utangag. Siyak maray, bagas ken sardinas lang ti utangag. San unay nga daw? Day talagayam. Kunakon kag mayat ti aldaw mo ita maray. Timing nga may tadwa maribanang. Wun nga ron. At titilistaan dagiti utangag, Marikwanang. Nagatidug mo ten alistaan, daytoy maray. Ay, una-una kun maray. Tagur-uray ni badung ko ije balay may. Adu nga min pa'y kati aramiden may. Ay, kat aguray kayo tada pa istorya, kada kayaw.
Agistorya ka, pay? Agap apura ak maray. No, saan nyo adeng ganti istorya sa anak mo't nga agpautang? Anya dayta aya, maray. Baro a regulasyon dito itersenam? Awan mo't kastay day. Nakasagana kayo ka din nga agdengag iti istoryak. Ay kat, wanen maray. Kasano nga taday to yan? Urayan nak ni Badungkaw. Oh, agdengag kayo. Amuyaw, idion una Anya, naapan. anya klase nga istorya day ta. Kaya't siya ti umutang wano saan? Ah. Ay, agdengag talatan marituyang. Ano santa? Mabit sa laang ba't ti pa nag-istoryana? Marituyang. Nakaturog ka magtan maray. Ay nakaturog gayam. Kunak manuag dengdengag ka ti istorya. Ay katagdengdengag ak mo. Nalpas nga rutan? Anya iti panagkunam. Ay kat. Apay ang nagkatawa ka. Saan ay makapakatawa di istoryam? Ay unay kamatan. Kano drama di istorya akan ka. Ay drama gayam. Ay di mo gayam dengdenggan. Di utang ngay. Kasano ka pa utangan no saan ka mo ta nagdengag. Ay nagrigat ka ti umutang dito itersina mo. Ay kaagdengag ka ngamin Ayan ngay ni Maribanang. Ayaws, simbang pwede ni Antay. At Dan Ricardo, makaluto kan iti si Daintayaw. Ay sa anak pa yung makaluto, kwarog. Napay ngay. Awan ba't ngagpay suigim mo ang naggapoy di tersina ni Kagawad Kwanang. Pimanawak kabayatan nga agis istorya ni Mari Kwanang. Tadya kun maanusan adeng ganjay istoryaan na. Ay, makapaturog. Sapay makakapkapi ka nun ni Angkain. Ay awan, nagrigat itanti umutang ijay tersena ni Mari Kwanang. Masapol nga agdengag kapay nga umuna, iti istoryaan na. Kuna mamabit ka lang nga mapanumutan. Nasurok mo tayo na may sa oras mo ni Jay. Ay nakatuglo pa gayam. Anya, nakaturog ka. Ijitersina ni Mari Kwanag. Nag-istorya ngamin ni Mari Kwanang. Nakaturog ka. Jak pa'y ki din nang kanaawatan di istorya na. Iso adinak pinautangan. Ayun, ay mo daytan. Ay nabadawng sanin basta-basta ita ti makautang ijay tirsina ni Mari Kwanang. Nakapoy ka lang mo ta dumiskarte kay. Nanta siya man ti mapanumutan. Mari Kwanang, naimbag amalimaw. Kastamot kan ka. Ay na, bagay mo dahi ta blouse mo Sabong-sabungan. At adaping mintas ka, Maray. Talaga. Maray, umayak man umutan. Isumat lagayam kayong bagam aping mintas, Kaumay ka umutang. Hamumlatan na, Maray. Ay katnas ka na ding gampay ti istoryaag. Apay, masapaw. Ay kawan Ay, sardinas kin bagas lang, madya utangag, Maray. Ay uray pay. Apay, awan sa barin na maawis mo, ngagdangag di ta istoryam. Ni Mari tuyang kumangam nakaturog mal. Unyarod ka na. Kun ni kumarim abana ngay. Pimanaw mo't kabayata ti panagis istorya. Apay ngay nga tadagita ako kumare. Takas lasaan da akayat adanggad ti istorya, Maray. Katsikan ati dungag. Ay katwin na, Maray. Mala, rugyam nga ruda, hindi ag istorya. Iti una na apanawan. Ay, aguray ka man, Maray. Anya klase nga istorya dayta? Ada prinsesa kan prinsipe. Ay, so malagayam. Anga nakaturong ni Tuyan ka. Kadaanan magayam nga istorya. Anya nga ay, nakautang ka. Ay, podnaw, ti kununam Tuyan. Saan na basta-basta ti umutang itersina ni Mari Kwanag? Kunak tumot ka. Yak kayatin tag subli pa mapan umutang iyayan na. Parigatin na nga rin ti umutang. Ay, saan ka na mapanijay? Sapay kasla makaungag no saan mo adenggan di istorya na. Kita sino ngay mga minti mayat nga dengag iti kasi nga istorya.
Apay, ubing tayo ay ang istorya ti kakasya. Sana nga umay umutang kagawad, umayak agpalaod. Okay lahang mat no agpautang ak. Bayada kagawad. Kwarog, kita man no asino di magmag na. Nakapahayong mat dita kalsada. Ninanatuyang deta. Uray lingdan na tirupa na. Mabigbig kulat ta nga isaw. Papanan na ngay. Kasla dumagas mo't dita kalaban mo ati Resina. Ijay samot kanti mapan na paggatangan. Ayawan ngagpaisaw. Yaw awat dan di ginatang na. Ay saan mabalinda ito? Apay ngay asabali at tersi na timapan na paggatangan. Uray sakit mas dawak magkagawan. Kat nakalukat mo't dito tirsinam. Ay, madida ito. Madida ito yung mapaspasama. Kasla kayat na asawain. Adinan kayat ti umay gumatang dito tirsinam. Katwan, ay, nasakitin nakam ko kadakwada. Kita umpataw. Nakautang ka? Ijay kalaban ni Marikwa ng atirsi na tinapan ko nagutangan. Ay, imbag man, no saan nakita ni Kumari Makwanag? Saan? Taliningdak day turupak itipayaw. Uy na, limabas ka dita Tersina na. Di nak mabigbig day chay, patsamag. Higit na sayat ang araw, no kasta. Ta nakautang ka, dita bangir nga Tersina. Ngawan ti ado nga istorya. Antay, amum ka day. Nakita mi ni nanatuyang anapan gimatang iti kalaban at Tersina ni kagawad kwanang. Unantay, uray liningdan na tirupa na itipayaw. Nakita mi latakin ni kagawad. Ay, mapanak mo't nga rudan umutang dita kalaban na atersena. Ay, saan ka lang agpakpakita kini kagawad kwanang? Tagumura no makita na ka. Ay, kat mangli kawak dita kabakiran no kasapulan. Tapno dinak makita ni Marikuanag. Ay kagawad ko nang... Apay, kapitan. Apay nakapanlimbit ka di talamisaan ba? Wan, kapitan. Tanasakit tinakam ka. Apay nga? Anyat pagsakitan tinakam mo? Dagijay ako kumarek. Sabali mo ti paggatangan da nga store. Nito yang kanibanang? Wan, kapitan. Imbag kumaano dya kida makikita. Ay apay nga ta. Kaslasaan kami nga agkukumaray. Ay, saan mo apaglidayan dito? Apay kumasaan. Asino pa yun nga ti customer ka no sabalin ti paggatangan da. Alata kasalita kita. Sus, iso na lang arudin tinabat-bati customer mo. Gumatang da pa, iti sa balay. Kita intay. Kompleto dagiti na utang ko. Agkapi kayon ka ni Kwarog, aging gat kay kayat yaw. Apay ngay man, ngay sa bali ater sina tinagalaam ka na kita. No kasta, nakita nak ni Marikwanang. Nang likawak lang arudan, tapno kunak adinak makita. Nakita na ka, kat nasakit tinakam na. Kahit anya ngay nga rod. Saan nyo man atalikodan ti Kumario? Ta kaasi? Kasano kumaasaan mi atalikodan, kat nagrigat met nga umutang ken kuana. Asino nga iti mayat nga agdengeg iti istorya na anak kaat ati dog. Istorya payla ide apanawan. Di wala ka maawatan ang tagbaak nga rod. Sika ingka padasen. Ingka umutang ijay teresena na. Tap numaamwam no anya ti kayat ko asawan. Apay nga'y kapitan. Agsasaruno madagita nagdatakala suyaab maun. Diyak nga binbalap na tirek na kasaan nga agsuyaab kagawad. Di mo kunaan ang makapaturog dya istorya. Nagbayag amalpas. Ay, mabayag pa'y kapitan.
naglibas jay prinsesa kan prinsipi ijay pagarian. Ha? Jesus, isumot lagaya masaan akayat ni Banang ti umay umutang iti tirsinam. Apay, dakas aya ti agistorya. Ah, Imbag day jay tasana chismes. chismis langin. Ti istorya ay may mayat pa'y. Saan ka gumurgura kagawan? Ang adu nga maintenance nga aramidan dang iti tattao itan. Parimadong ko yung marituyan. Agbangkagdak, nimut banan. Aglaba, aglutaw, agsakdaw, agbalseng, agarado. So adi ka gumurgura no panawan da ka. Napatag ti oras itan panawan. Sa dino ti papanamantay? Ay mapanakman iti tersena ni Mari Kwanag. Taimbaunnak ni uncle mo amapan umutang iti pumada na. Ay, kita ang mga no istoryahan na ka ni Kagawad Kwanang iti kampay ide nga istorya. Saan ko raw, kinasarita ko, amunan ti kinapatag ti oras ken panawan. Ay, nanakwanang. Saan mo asayangan ti oras kan panawan dagiti agatang dita tersenam? Napatag ti oras ita a panawan. Ala sige! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman ko na iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At naman na natay akalugaran tayo, iso ang mapana, bana. Katnukat katay nalaang samot itay bigat, Enteng. Masapul ang mapanak na, tasyak ti mangida ulo iti sugal. Mapan ka makisugal? Anya pa'y kuma, isungaron ang masapa ak amapan. Ay, di ka lang mabain. Kapitan ka pa'y mutngarod. Amu na lang agsugsugalak. Ay, no apay kit di adi yung maikat day ta asugal. No kayat mo, di makisugal ka man. Anya! Ay masapul abay grop, ti aramidin tayo nga agsusugal kakadwa. Unmat nga maing kakadwa. Husto ti ko na ni Uncle Inteng. May nayon ka iti agrupo ko raw, tasyak mo't dito. Ariklato ang kail. Dagiti babae, mailasing damay iti pagsusugalan. Anya! Day tate rubag, mailasin kayo. Sige nga raw, Kapitan. Mailasin kami, no kasta ti kayat mau. Mala, irong ito yun. Agpada talang maray, kagurak may tisugal. Kasta ka de, pari ba dong? Isu akagurgurak no makitkitak ni pare inti nga makisugsugal. Ay na, jakmat agkurang amang bagbagakan ni Inteng. Ang jakman mo, taipilit na mati makisugal. Isu asaan na mabutang nagiti kalugaran tayo nga agsugal, maray. Gapot na makitkita da ni pare inti nga makisugsugal. Ay, mababainak nga ron iti araramidan ni Inteng. Ay talaga akababay na. Agdinamag dito'y lugar tayo, nga uray kasar, wino minatayan, at dalat tasugal. Nagabakak mo rin. Aya, manungay ti inabak mo ang kail. Adu Wow! Nagatungag pa iso ti kwarta mang kail. Balato. Anya, agawin ako tayo nakagdigos kung nagsukat. Urumbang laing tapno di kay agat lingay. Tangam di balatok nga Rita. 5 pisos lang kat nagaduti inabak mau. Di mula lang ang ta kwarta dayta.
Paray, lumabasak pa Ay kat lumabas ka lang nga, pare. Oh, Ni ka di kapitan ti limabas ka ba daw? Uwin maray, kasulasan na kapitan. Ay, nangabak ngamin iti sugal. Isuan na ragsak. Isu at dumano ni tilapayag na tiisem na limabas. Nalabas ka mo ka ba daw? Ay masuruna lang amin, mare. At dakurkurang na dahita kapitan tayo. Ay, nangabakak iti sugal ba na? Ha! Sa anak amaragsakan iti dayta, inteng. Ano? Imbes kumakit di nga anawaam dagiti agsugsugal, ang sikapay ti dadaulo iti sugal. Ay nabanan. Delikado ak no kunam nga anawaak dagiti agsusugal. Anya? Ang balintun akalaban ko amin nga umilian, no kasta. Ay, gapaw tamabutang kaakasta ti mapasamak, mainayon kamatay. Sa nabalin. Tano malpas ti tabaw, awanin ti agsusugal. Mamati ka, inteng. Awanan ti lamay ngam kayat ko pailang ti makitong 8. Anya? Ay na, numabalin la ko mga ituloy marikwanang. Kat mabalin mo't lapta, no? Kaya't tayaw, maray. Talaga? Saan nga tanga agung ni kapitan? Isudan to, pa'y kanikwarog kat nasam da iti sugal. Sa bagay. Pudno day ta marikwanang. Nakitak to, pa'y ngagsugsugal da iti bakir. Ay na, no kasta nga raw, ituloy tayo mo't susugal di tayo. Marikwanang umutang akman pa'y itiara. Masapol ka di pa'y dayta, no inka makitong Una maray tapno enjoy ti panagsusugal. Kastaya. Malaing ka mangalan, tasaksak man ti baraha. Aha! Kasta ka mo lagayam dito, tuyang. Badaw. Ay kakasi ang agtrabaho, iyay bangdag. Imbis ko mga ilutwan na kitibalong kaw. At nakalagayam dito, yung makisugsugal. Ay kwa badaw. Wala, agawid ka. Itamot lang. Ay badaw. Kinaayam na kita kaldiraw, awan pa'y nagyan na, taraon. Badaw. Mabisbisina ko na simbang pa'y, awan pa'y tinaluto amakan. Ay napasensyakan na ibayagak anak isugal. Day tati tinautawid yung di parinteng nga dakurkurang na. Anya? Saan kita nga dakurkurang ni parinteng? Isaw tinatawid mo. Isaw tinadaulo ka na kayaw, iti panagsugal, iti lugar tayaw. Naggapuam kwarog. Naggapuak di ta kabakiran. Ay na, nagsasaruno ti pan nakaabak ka. Adda ka di pa'y laang dagiti agsusugal di ta. Adupay ati agsusugal ijay. Ang bumawi at tao. Mabisinak lang amin kay. Ay kat agmerinda ka pa'y adalakok at tinapay. Talaga day tati kagarak di tao Mabisina ka Asino mo't nga iti kakadwayo nga agsusugal iji baker? Niyang kalinting matlaang. Kandag iti daduma ka lugaran tayaw. Anya? Ay no kasta, umayak nga road. Inak agila ko iti makan ijay. Ay, duha ti gumatang iti lako yaw. Tamabisinda matlaang ijay. Pamarayak to moten ati makipusta iti sugal. Ay, pautangan dakman nga raw. Pagpuna ka makisugal inton madamdama. Sige, pautangan ka. Basta tulungan nak amang ibagkat iti lakaw. No problem, kagawad. Ay, naibus nga agpaiso ti amin alakok nga inigaw. Ang apay amaladingitan ka kagawad. Ay, nagsiala da iti kinanda. Kunada amadamdamadan to abayadan. Ay di da mo nagbaybayad. Ay, saus, malugi kayo nga rudin ano kasta. Sapa ininot ang nag-aawid da. Yay, padak mo't siguro idaan na abak iti sugal. Ayan ni Kapitan Inteng, Kapitana Banang. Ay naklareng, upat kayo mat nga imay ditoy.
Umay kami kumaagdarom kan ni kapitana. Anya, ngamin, dagiti asawa mi alalaki, kanayin damaten amapan makisugal. Ha? Sa dinaw, ijay bakir kapitana, ijay ti pagsusugalanda. Ha? Numabalin, paikat ko man ni kapitan dayjay apasugalan, kapitana. Ay, awan dito'y ni Inteng. Adda na pananda amiteng, Claray. Ay, kapitan. Ay, natakawan na kini Rabi eh. Ayan niya matang. Natakaw ka? At December kiti Tersina, tinakaw da amin na koleksyon ko. Ha? Ay, aganay 50 mil amin ti tinakaw da. Ay, sus, unayin. Ay, sana mabalin kanyak na itaw. Masapo lang matiliw na sino man nagitang tatakaw, kapitan. Ay, bayab, takasaritak ni Kwaraw. Taagridam da ba? Agsasaron mo ti pan nakaba ko iti sugal tataba daw. Apay, damdamago kaya ka. Ha? Ikuha namin. Isaldak kumapay lang kada kayo ti tricycle kaw. Anya. Nagpakpakasya kada kayo tataba daw. Uray na laka lang ti panang isaldak. Makita yun day bunga ti panagsugsugal yaw. Alaka din ah. Please. Ay, awan ti kwarta, Kwaraw. Ha? Anya? Ay, may nagreklamo da klaring dito eh. Wan, Inteng. Oh. Agreklamo da, gaputan nagbalinan aman nugal dagiti asawa da alalaki. Ha? Ni marikwa ng mat, natakawan. Ni matkwarog, isalda na kanon ti tricycle na. Ha? Iso apag nga asim Inteng. Taag panunot ka. Na. Ipasardeg mon day ta apa nagsugsugal dito masakupam. Sakbay anak dakes ti mapasama. Ay, agbambanog kayo lang nga mapanagdardarom, Clareng. Ha? Sana ka mamating eh. Pangag ni Parinteng, ti darumyo kinkwana. Anya? Numanakam kuma kapitan. Saan ko mga iso mismo, ti dadaulo ti panagsugal. Nukas nga rod. Kani Apo Mayor kami amapan agdanom, tata. Ay na, ibaon na kayong tumulay nga mapan ka ni Parinteng. Ta isaw ti mangsangoy ti darumyaw. Anya? Basol ni Parinteng, palubos na ti sugal dito lugar tayaw. Wen nga rod tata. Di dalaan mo. Gapo iti day taasugal. Ado ti agasawa nga agaapa. Aganos kayo laing, Clareng. Pacheck, adan tumulal daw ni Parinteng. Inteng, adda sayang guseng amang mangeg ko. Addan dagiti dadduma akalugaran tayo agumurguraken ka. Ano? Gapo iti sugal, ado ti agasawa nga agaapa. Da. Adagtakaw, kanuan niya pa'y dita. Awanin ti makuna alinak ken kapyano kasta, Inteng. Ah. Isu nga agbalaw kan, sakbay amaladaw ti amen. Sikamat ti kapitan ditoy. Anyagay ko mataramidak. Ay katlikli kamun ati makisugal. Masapol nga isardeng yon ti anyaman akita ti sugal dito'y barangay tayaw. No saan nga aksyonan ni Kapitan Inteng ti reklamo mi? Mapilitan kamin amang idanon ka ni Apo Mayor, Kapitana. Anya? Ang parigot kami. Tasaanin nga agtrabaho dagiti asawa mi alalaki. Day tamot latan agsugsugal ti amudang aramidan. Clareng, di mat ngamin aramidan ni Kapitan ti pagrebengan na. Ay, bayam, takasaritak tumanan anaimbag ni Inteng. Numabalin, paikat da amin akita ti sugal dito'y ayan tayo. Wen, kinapudno na, kastamot laeng ti kayat ko ang mapasama. Di mo isalsal dati tricycle ba, Kwaraw? Napay nga kay.
Kat kasapulak nga rin ti kwarta pag sugal ka. Napanunot kong ipasardeng ko amin akita ti sugal dito'y barangay Kabildatan. Anya? So, di mo isalsalda. Agpasada ka kindi. Ay, diya kung makasubot ka dagiti abak ko iti sugal no kastangga. Manipod ita. Pasardigak ti sugal. Anya matang. Siya kung ti gurguraan dagiti women's. Nujak aramidin da ita. Adi nakarkaron to. Hey, sa bagay. Nawan mo't ngamin nasayat nga itden ti sugal. Maragsakan nagparay. Tawanan tiyag susugal ita. Agyaman nakparay. Matulungan na kita, nituyang ka, iti panagbangkag may. Wala. Mapanunot nan. Tumulong kan tapno bumaknang kayo. Una, nasayat may. Ustaw, tinaramid mo paray. Wala tanay. Da kaya't aguraan da. Da kayo mo't nga. Kumusta kayon kadagiti asawa ya? Klaray. Mayatan, Kapitan. Makumikom da itan nga agtrabaho iti talon. Sana kas ide, nga ijay dalatan sugalan amapmapan. Mayat ano kasta? Ura siya. Lik-lik-lik akong da ita asugal. Rumbang lang Kapitan. Kat agyaman kami launay, ta inaksyonan nyo da iti abanag. Awan anyaman na klaring. Ay na, Kapitan Enteng, kas amati umili, rabang nyo ti agaramid iti pagsayatan ti baranggayo. Saan kat ada kayo ti dadaulo iti sugal? Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Madam Catherine Bawanan di Tavira. Ken kada kayo amin an apo, anaayat adumdum nga kadagiti drama niya. Ala, sige! Didang tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Ay sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umayan! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, aguray kayo. Saan ko akasangay itangal daw? Anya? Awan! Mas dawak tanang yung kayong matan iti regalo yo Cake na. Saan nga ron apudno ti imbaga ni Pari Badong? Akasangay mo ita, marikwanang? Saan? Ay, linoko na kayo ni Kabadong. Salbag Kabadong! Ay, kung kunaklain, birthday ni Kagawad Kwanang, namati kayo may. Ay laklakayan ngolbaw. Mangibabain ka. Anya? Na tamaalam pa'y latag katawa. Kaya mo ti pang-aur Ha? Apaya masurun ka kay? Di kay kitagyaman ta nangang kayo iti cake. Ay, nunalak ako matipumang-ur iti tao. Ha? Ay, nakulkalain ka day. Bumakit ka dagos, nukas tamlaeng. Anya nga ay Kagawad Kwanang. Ay, maday, ti agsasao iti saan apod no, Kabadong. Anya? Ay, mangirubrubo ka no kastalaan. Amom pa yan, no kasangay ko at talaga wano saan. Ay, di kay kitagyaman.
Nag-birthday ka din na oras, maray. Siyak ti mababain iti inaramid mo. Ibagbagak lang, mate. Ang namati damot na nadagas. Di mo ulitan ti inaramid mo, kabadong. Ha? Dahil talamang lukloko iti padam at tao ti amaw. Way, takayo matgayam tatabadaw. Why? Siyak nga raw, kwa raw. Kanya kay ti matamag itangal daw. Kwa, good news, kwa raw. Ha? Anya ti good news? Abit lang, tayara sa askuking ka. Oh. Lab nakakanubag gayam nil sa balasang nid na. Ha? Imbaga na dahi takadakayaw tatabadaw? Wine, kwa raw. Wow. Tinasayat, agaram ka, kinilsa. Kasladyak mamatay. Ngay baga na ti kastakadakayaw tatabadaw? At tinak namin kin aramidam timbaga. Pudno nga ta, nga gayat kanya. Saan apudno nga ta? Talaga apudnaw, kwa raw. Ay di ka basta mamatpati iti imbaga ni pari ba daw? Gal. Kano naglay nga gulbud day jay ka nagaramid iti istorya. Ha? Ay agad nagkakinkwa na. Di ka basta mamatpati. Kastanga-tangag pa isuang kail. Agas may ta imbaga na nga agkasangay ni Marikwana. Idinto ta saan mo't apod na. Anya? Hey, awan day tay. Awan pa'y makukwarta sa tao, mate. Ay katagsapol ka ngamin iti mabalin mo apagtrabahuan Ay, kasano nga ta ti pamayan na ya? Kasano nga ta? Ay, diyan ka mukun ka! Manawan ka man langang! Aha, hadan na panunod ka. Wine! Anya ti ibagam, kabadong. Ape kasla masakit ka. Ay, hadda ba to ti kidnek, mare? Ah? Kit masapal ang maoperaak. Ay, kat paupira mo Naitangarot ti parikot ko, mare. Hawan kwartak ita. Ay, una yan. Ay, kaasi kamot nga rod no kasta. Mabalin ka di apautangan na kiti 5,000, mare. Iso ko mati aramatan nga pagpaopera. Bayadat taon nintun na dakwarta, may. Sige, pautangan ka, takaasi ka mo. Yes! Ay na, nagmayhati na ya. Nukas to ya kanayan. Tatabadaw. Neng, da kayo matngagpaiso day ta. Mate, siyak mo na ito'y kwarag. Agmay-may sa kayo mat nga umininom iti harak. Kita niya kay kuma. Kabalan nyo ka di pa'y tibagiyaw. Ang mga nudi kay makawid ay. Ay, kabalak ba'y kwarag. Ito lang ya. Ay, ibaon ka man kiday. Ha? Pangibaunan nyo kumakanyak, may. Hingga gumatang iti arak kan pulutan ta. Inumin ta, dito'y igay. Nagpasadak pa'y. Umay kayo kitday, tay tulog ka ni di balayaw. Ay, sana'y kwarag. Iturong ko ba si ditay? Madamdama, ituloy ko manayin kaginaw. Gananad kayo nga ruta. At may sa kayo ditaw. Nay, apay nga itaka lang sumangpait ba daw? Nagnagnak ang nagawid dito, tuya. Anya, manipod ijay ilay, nagnagnaka. Di ka man lang nagloghan. Ay, ada ng dukot, jay kwarta dito bulsak. Kabayadan di pan naturog ko itigid ti kalsada. Day ta ka ngamin. Tauray adda kwartam, day ta agbarbar tar aramidum. No kasan no kidi nga muda, nga da 4,000 a kwarta. 4,000? Nangalaam iti kasta a kwartam? Inutang kaw kindi marikwanan. Anya? Guaraw, adda ka di kwartam dita. Ha? Nagdamag basit na pasadak tatabadaw. Apay ka day. Ay, kwa, mabalin ka di nga pautangan nakpailaan. Anya? Ada nga min bato ti kidnek. Kit masapol, ama opera.
Kasta? Wayne, iso maasik ako mamit ako araw. Sige, di kang danag. Manuti utangin nyo kanyak kumaya. Uray 5,000 kumalaang no adda. Tangay importante ti pangusaran niyaw. Sige, pabuludan kayaw. Ay na, hagyaman ako arog ah. Kat, naoperaan ka din ni Kabadong, Marituyang. Anya, tapay kumaang maoperaan. Kano kunanabot nga adda bato ti kidney na, iso ang maopera. Kunana day ta? Awan, Maray. Iso a pinautangak iti 5,000 a pesos. Ay, sana pud nung adda bato ti kidney na, Maray. Anya? Rason na lang day jay tapno makautang iti kwarta kun ka. Na, kastagayam? Wan, iso apang nga asiyaw. Tadiyo patpatyan kan papautangan iti kwarta. Basta, sana pud no timbaga ni Tata Badang. Wan, kwarog. Nailaw anakit din ang nagpautang iti 5,000. Ay, isumot lagaya makanayon nga agbartak ita. Tada inutang na. Ay, parikot ka. Tawan pagbayad na iti inutang na. Kinapudno na. Maditiriknak ka po iti dayta na amuak kada kayaw. Ha? Imutang mo't kanyak ni Tata Badong iti 5,000 a pisaw. Anya? Pagpada kami kinikagawat ko ang alinuko ni Tata Badong ang kail. Ha? Nagulbaw tapno lang pautangan may. Talaga aloko day dya apari ba daw? Isungagan anad kayo matkan kuana ang kail. Agyaman na ka tayo bagam day ta. Tilay bagbaga na asa na pudnaw. Tapno lang makadiskitar iti kwarta nga igatang na iti arak kan pulutan na. Iloko talaga day dya apari ba daw? Ay agsarita kayo ko ni kagawad ko na. O kayat yaw, kat idarum yung. Uray sana ng kail. Hanggang no ulitin naman ay. Idarumin na talaga. Saan man atila iras-rason mo asaan apod na si Kabadong? Tapay manin aya. Kasla ka mula tigrin ako milaw. Gapo tanapan mo inululbudan da kwaraw gan marikwana ang. Nagdramak lang mo ta. Yung namati da mo adagos kanyakan. Kasano kumaadi da mamatay? Lakayan kan? Kanya? Ha? Tanga asim si Kabadong ah. Agbalbaliw kan. Di ka mangibabay. Entay, intaray damat kano ni Pari Badong iti ospital. Ada siguro sakit na Edi kwan, nakaawit kano matlaan. Kit na agasan ti sakit dan Na, kastanga-tanga agpaisaw. Ay, mapanak man langan iti tersina ni kagawad ko na. Ne, apay? Kisayak man ti inawat ko nga honoraryaw. Gumatangak iti papaitan. Ha? Nyangay, di pimaysaw nga adda bato takidnay. Ha? Anya nga ita. Masapol ang maopera, tuyang. Sapay awan kwarta ta ita. Ay, umutang ka pa ilang mo't Anya? Ha? Sikan ati mapan umutang no kayat mau. Nagkuna nga main amapan mo ibagbagang adda bato takidnay. Ay, unay ka mo't tuyang. Anya nga ita, di pimaysaw. No di mo kayat sa ngaruda hindi mapag. Ha? Sino nga iti mapan mo umutangan? Makamuditan na. Tinaskain kit maopera na. Kanya ti bagang pari ba daw? Ay, kuwa pare. Umayak ko maumutang iti kwartam. Ha? Amo ngay nawad yun, ti honorarium yu itabulan pare. Ay pangusaram ko maiti utangam. Ada ngamin imbaga kanyak ti doktor pare. Kanyat imbaga na. Ada kanu bataw ti kidnek. Kit masapaw lang maoperahan ay niti kabiitan na panawin. Ay di ka man magluluko. Pare. Ay amukon, di ka nagsao iti saan na pudno. Lula makautang ka iti kwarta. Pagsyat mong tumutlang. Ay na pare, pudno ti ibagbaga. Sana nga gululbod pare. Ay jak mamatay, agawid kakit din. Kanya. Ay, kasanuwak pa itan ang maoperahan.
Sana mamati kanya ni parinting tuyan. Diyan niya nga ita. Awanan at imamatikan ka. Naglaing kan tumangamin nga agulbaw. Ulbodam ti padam mataaw. Ultimo siya. Ay, tulungan na kun matuyan. Kaya't ko ti maopera na dagaws. Awan mo't nga rod amok mabalin ko apagutangan. Kanya. Ay, budlo ti bagbaga kwaraw. Hagda ba ito tikidnek? Wow! Iswa pa nga si Mabaraw. Pautangan na kumamanay na uray 5,000. Ay, sardangan nakman. Kanayon ka lamang luklukaw. Ay, saan kwaraw saan? Maruam kayo alaklakayan. Gapo iti medical abstract ni Pari Badong nga impakitam, mamati akon maray. Ay, agyaman ak maribanang. Sige, kasaritak ni Inteng, tapno pautangan na ni Pari Badong. Agyaman ak manan maray. Sapay ko mga rod ata kayat na. Man nakaawat ni Inteng, agpautang dayjay. Nang runa no maipapan iti emergency ti makagapo. Ay, sige man nga rod maray. Tanong mabalain, maopera ko man iti kabiitan a panawon. Di ka agdanag. Mangnamnama ka, marituyan. Ay, kumusta kan paray? Ay, mayatin pare. Naoperaan akon. Naikatin ti bataw iti kidnek pare. Ay, very good paray. Agyaman nak. Tanamati ka mula ang kanyak pare. Eh, saan ko maapulos kahit? No, saan aga ko iti impakita da a medical abstract mo? Ay, pagbabawyak iti inaramid ko pare. Suri at talaga. Mayat ano agbabawi ka? Madingamin ti agul-ulbud pare. Ay, huwag nga rod pare. Mababain akong kinikwaraw, kinikagawad kwanan. Di mo panunutan da dyan, tanalpasan. Agpaimbag kakit di. Ay, huwag pare. Thank you. Into numimbag kan, inkanto makitang dan tapno da kwartahan. Tapno mabayadam ti utang mo. Ay, sapay ko maatakas na pare. Kaya't kung tagbalbalew, kin mga barwanan pare. Ay natatabadong, saan ngamin anasaya at nga ulbudam ti padam a tao. Tamangan no dumteng ti aldaw, adida kanton pulos pa dyan. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Madam Nida Nazareno, dita Upper Chrome, Quezon Hill. Ken kada kayo aminin apo, anaayat adumdumngag kadagiti drama ni. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Fuji Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ada akong dito'y batog timulak kapapaya. Enteng, kanya kyar aramidam dita. Tagtagaray. Na, di mo kunaan apurusam tidakkel abo nga ti papaya. Saan? Picturak mata ipos ko iti Facebook. Anya? 1, 2, 3. Daytan. Naalakon iti lagawan. Ay, darangidangan na nagdakkel ka nagatidong abo nga dayto. Ay, nagimas dayto apapayan. Ang ipos ko man ti picture na. Kuya, friend mo ka din, di parenting iti Facebook. Saan pa'y? Apay aya? Siya, friend ko. Makitam dito impos na.
Bunga mo't ti papaya dayta. Nagdakkal. Uy nga rad, nagdakkel. Man ti kasta kadakkel a papaya to yan. Nangalaan da nga ta iti kasta a klase ti papaya da. Ay, diya ka mo ah. Ay, adda kumamot kasta a mula, taba daw. Di kagdanag to yan. Addantaw. Malulumit gaya man ti bunga ti papaya dang kalinteng. Na, nagpigsamot tan ti matam no makita manipod dito'y ayanta. Dito'y silpon ko tikit kita. Impos dagayam iti Facebook. Nasayat mat. Tay naktuman dumawat iti bunga ti papaya da. Kita man dita Facebook mo. Oh. Ni, nagdakkel mo tin abunga ti papaya da ita. Nalada ka no di ilukos da ita papaya. Aya, i-post ko man mo ti asok anag cute. Tapno adamot arkos na ti Facebook ko. Ikat mo na. Mabalin latamay. Kinuray siya. Agipusak mamay. Inak ba nagkita iti mabalin ko nga ipaus? Ay, bigaten, Enteng. Bumangon ka ditan, ta ilukat kon dagiti tawa. Bigat gaya man. Katuan, masapul ang mailukat ti tawa, tapno maanginan diti seledta. Ay, katawan man. Ay, pa'y mantatan awak man ti papaya. Ay. Na, Ha! Ay, apay ngay. Awan mo't tibunganan. anya ti kunam, Enteng. Ay. Di bunga ti papaya amulata. Awan bunganan. Anya, Sino nga tinagtakaw? dayta ket ngamen, tanaesem ka amang ipopost iti uray anya laditan iti Facebook. Anya ngay ita? Ay, maamwak la no asino tinangala. Ay, sap-sap litek iti uray na. Ay na, nagmayatin daytoy amula ni Kwaraw. Anya day tato yan. Akuray ka, tanay, kumentak man iti sana ala, ha? Dagaya mula ni Kwaro gatasta. Wala raw. Ay, naktumang kita ay no sa dinutayan na day tato yan. Ay katadakan kadaytan At dagayam timulam dito'y apuro pipinaw, Kwaraw. Makapakigtut kayo matatabadaw. Ha? Ay, si kakikimay. Kung namlano nakakita ka mo, tiniti alalya. Aw, hindi ti gagaray ang tatabadaw. Ay, awan. Kaya't ko lang nga makita, iti personal na itimulam. Nakitam timpos ko iti Facebook kanya. Kasta nga raw, kahit agpay sugayam nga nagmamaya dagiti mulam dito ya. Thank you, tatabadaw. Nagado ti bunga da. Sana on. Ikang kayon to itibunga na. Anyang saan pa'y nga ita, tatabadaw. Anya? Umay kayon to, ito nagapitak. Ikang kayon to. Ay, si kati makamaw, Kwaraw. Ay, makumikom kan sa itimulab, Kwaraw. Anggail. Maliwayan yung tagronda iti rabi ay. Tanaglangan ka mo tin. Kuha namin anggail. Maawata, tadamulam. Hanggang kasapulan mo ta, ngaramidam ti pagrebangam kastanod. Unang kay, makirunda akin ton rabi. Nagsipot ka na lain. No, damatiliwan nyo, ibagayaw. Reglado anggail. Masuro na. Tinakaw nakit din tinakil abunga ti papaya. Naimbag ta nakita ka, Kwaraw. Apay ka day. Naladaw kayo mo't ita ng rikat. Sapsapulot nga mentay ukon ko. Apay ay. Mapukpukaw nga raw do. Ay, sapay nag-cute. Ay, talaga gaya masimruman ng dagiti tatakaw At ito'y tiladawan na. Kitaon dito'y silpon ko. Ayun, nakikita kong dahi nga ukan. Pakikit-kita yung man nga raw do. Barang maisuglipay kanyak. Sige, di kagdanag. Biro kan mi dahi nga ukan, kagawan.
Sayang ti kwarta ka pinanggatang ko iti ukon. Ay, liklikan nyo nga ti agipo-post iti Facebook, marikwanang. Iwan nga ron, Maray. Ti babawi ko na nang i-post iti asok. Ay, kitaan nyo ni Enteng. Impos na mo ti dakkel abu nga ti papaya may. Kabigatan na, awanan, di min nakita ti bunga ti papaya may, Maray. Wen, iso nga awan iti kasagan anad kayo, winupilyan nyo, dagiti ipopost nyo iti Facebook. Nagkaro damutan ngay. Di oray awanin agsilsilpon no kasta? Nasaya at met ti adda silpon na. Nulakit day ta nasaya at abanag ti pangusaran. Husto ka, Maribana. Apay ang narabyan ka unay itasim mangpait ba daw? Ay, wag tuya. Ay, aglisi ka. Tayo nagkunag ito'y nakasakaw. Anya nga dita, kaslamo na dagsan. Bunga titipino ni Kwarog dagitaw. Ha? Nukasta, napan ka nagburas iti bunga ti mula na. Kas makita, mate. Ay, nagdagulit ka na ya. Hala, mangan ka, no kaya mang. Kayat ko uray no tinakaw a pipinaw, kanaglata. Ay, agtal na ka man na bakitan. Pipino ko namlatan na, salbag ka. Sino nga tayo at tatakaw dito yung barangay Kabildatan? Ay, kanakan. Ha? Kasla na unag ti pampanunutom At nagtakaw ka dagiti bunga ti mula ka pipino iti rabe angkay. Ay, apay amuda nga adamulam. Impos ko nga iti Facebook. Ay, sus. Tinakaw damatay. Ay, adalaki di kalugaran tayo nga agtatakaw. Iso tamaw. Itatabadong ti atapay. Nga may iti nagmula di na minsan. Ay, paliiwan nyo man ti paribadong. Talaga kasta ti aramidan may angkay. Salakay! Ay, di mo tataulan day tabarupay ni Kwarog, white hay. Damot gaya man na aso niya, tatabadang. Ay, wine. Aso ka no day ni Marikwanang. Aso ni Kagawad Kwanang? Ay, anya ba tay? Ay, nailaw ang kumutin ti dilak. Ay, ginatang ni Tuyang, Kwarog. Mahilasin ko Dito'y di birbirukan ni Nana Kwanang nga ukan. Anya ka di tigagaran? Nakaumay ka, Mike? Sino nga tayo at tatakaw iti bunga ti mula ka pipinaw? Nay, padamagam kanya ngay. Di mo kunain na siya. Baga kaya nga minakasta. Apay, tinakaw da, ti bunga dagiti mula mapipinaw. Kasta nga raw, tataba daw. Anya, ni Marituyang tinangtakaw iti uken ko. Masigurado nga iso day mapukpukaw nga uken niyaw. Ay nagkarumatan ni Marituyang no kasta. Tinasayaat, mapan kayo di balayda, tapno makita yu di asaw. Ay, payman, mapanak man ngagpaiso. Ay, saan mabalin kanyak ti kastaw yu? Hindi yu ibagbagasyak tinang ibaga kada kayo Ay, won, di ka agdanan. Ay, apay nga. Awan mo ti mauray ta nga umay agtakaw dito. Awan nga raw. Nabayagtan dito nga agpalpaliiw ang kail. Sapay naglambin. Nagawitan. Salbag day nga agtatakaw. Di matlag parangin ka data. Ay, taguray ka. Aga na panunod ka. Agi-post ka manan iti Facebook mo. Ha? Mangimuntar kan tumutan iti hidden surveillance camera. Ha? Win! Day talangan ti aramidin ta. Kita intay man no asino day ta nga awanan bayin. Anya man ang ti pampanunutom dita si kabadaong. Makumikom ni Kwarog ngagpasada iti tricycle na ita. Anya kuma? Mapanak inton pangal daw iti ayan nagitimulan na apipinaw tuyan. Agburas ka manang? Ay kitwid Kakaisuna makumikom ni Kwarog. Ay kit gundawaya mo tina. Sigay, kaadwom nga rin ti agburas. Tamapan ko ilako ti daduma. Ari ladaw tuyan. Muntoy day tasaka watalaw. Ta isakok man kide. Ha? Nakita kay ang nagipos manan ni Kwarog iti bunga ti mula na pipinaw.
Ay, nagdadakkel siya. Ay, sige nga raw. Umayak mo. Tapno mabibi ay. Artakam tiyag puros Arigla daw. Aday. Tricycle ni Kwarog to yan. Ha? Ay, sus! Ay, umeka! Tumaraytan ba doon? Taray! Tumaraytan! Marituyang! Marituyang! Awan samot tao dito yung balay da, marikwanang. Aguri ka. Talaga nga agtatakaw dagita tao. Nay, isuday tati asok ang mapukpukaw, maray. Anya! Ay kat alaamun marikwanang. No mabigbig nakpailaang ti asaw, ay talaga nga alaakon. Wunan, saanin arumbang nga ipakadampailaang ti aso? Ay, hawitik lang tanday ito'y may sasako abunga ti pipinaw. Magnakaw madayo dito'y. Akaslawan anyaman na. Tapno di da makadlaw. Hindi sunday tawid mo nga sakaw, tataba daw. Ha? Magnaklat na nakaslawan ng ikaw. Makamutitan. Amo ka na kayo deta. Hindi pagpungtutan. Ano ba daw? Isunday ta tinakaw mo. Salbag ka. Kanya! Ay na, kasyanda ko maparay. Ay, Kwarog. Hindi kayo gayam tagtatakaw iti bunga dagitimula ka pipino, ha? Ay. Tapno agnakam ka. Agpaklab ka itamit lang iti dagaparay. Wala, nagtungpal ka hindi bilin ni Uncle Kao, tataba daw. Ay, nyateramido nyo kanya ngay paray. Ay, iyawat mo kanyak ti barikas mo, Kwarog. Darasam. Mabit lang. Ay, pangasiyo mo ta. Di na karamido nakaslaubeng, paray. Ala, agpaklab ka. Tasapli takmanday taubot mo. Sikat, takaw iti bunga ti pipino ni Kwarog. Ay, pangasiyo ka di mo na, paray. Ay, pakawaninda. Ay, nabano ka. Naimbaglaki din ta nakataraya ka dagaws. Ay, ada akong itidalan ko nga gawin. Marikuya! Ay, sus, ni Marikwanang. Isudakin ni Maribanang. Ay, isudat isumungad. Nasaya at adakan, Mare. Inalakon ti aso. Salbag ka. Si kagayam tinang takaw iti cute nga asok, Marituyang. Ay, kwa Maray. Ay na, mabigbig na ti aso na, Marituyang. Ken, saan apulos analipatan ti aso na? Correct. Ay, kwa Marikwanang. Pakawanin na kuma. Naingganyuak ngamin iti kinakyot ti asaw. Nagpadanyo lakit din, ayang agasawa ti agtatakaw. Ay, surya talaga, pare. Siguro, da kayo mitlatin ang takaw, iti impos ko apapaya. Ay, saan, pare, saan? Saan na kami? Ay, saan ada kami tinagtakaw, Kapitan? Mamati kayo kumakadakamay. Kasano ajak ibaga? Kino agsisiim kayo gayam iti post, iti Facebook, mabalin nyo at takawan. Ay, Ay, aga samdats. Gapulag ta na ipos iti Facebook. Takawan niya. Ay, saan to na maulit, pare? Ay, pudno day ta, Kapitan. Dinton maulay, pakawanan na kami kumamutin, Ay, anya ti makunayo, Kwarog. Kagawad ko na. Sige. Tangay, agkakaaruba tayo. Sige, pakawanak ida, Kapitan. Uray siya Uncle, pakawanak mo tita. Angam na ulitan ta. Ay, pagmultahin tayo ita. Ay, na. Agyaman kami kada kayaw. Kuaraw, ken Marikwanan. Agbaliw kayo. Ulitin nyo pa talaga ang maibalog kayo. Ay, nanatoyang kentatabadong. Dakas ti agtakaw. Agbalbaliw kayon. Tapno di na kay paibalod ni Kapitan. Ala, sige. Didan, tinagibusan ti sabaypay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan MT.
Enteng. Insura para iti radyo ni Liesya Tumlid. Yan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.